هذا وجعلنا هذا العيد المبارك هذا العيد المبارك لنا ولنا أجمعين إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم أنت الجواد الحليم الله وأنت نعم المعين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين الله أعن على المسلمين. وليس نرجو سواك فادرك إلهي دراك قبل الهنا والهلاك الله يا عم الدنيا والدين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين الله أعن على المسلمين. ولنا ربنا سواك يا حسبنا يا ذا العلا والغنى الله ويا قوي يا متين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين الله أعن على المسلمين. يا مجيب أنت السميع القريب ضاق الوسيع الرحيم الله انظر إلى المؤمنين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين الله أعن على المسلمين. تزيل العناء عنا وتدني المنى منا وكل الهنا الله نعطه بكل. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين الله أعن على المسلمين. الله 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 فاجعلنا من الأخيار. الله 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 فاجعلنا من الأحياء. سألت الله بارينا يبلغنا أمانينا ويذهب مننا الأكدار. رب فاجعلنا من الأخيار. الله 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 الله
واجعلنا من الأخيار الله 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 ويثني عنده الأسرار ربي فاجعلنا من الأخيار الله 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 واجعلنا من الأحياء تقبل صلاتنا وصيامنا ورفعنا وسجدنا وخشوعنا ولا تمن تقصيرنا واجعلنا من المتقين واجعلنا من الصالحين واجعلنا من حسننا ومن العاملين واجعلنا مستمسكون بعروض الرزق واجعلنا وزدنا محمد علينا محمد رسوله لا يهني ربنا وحياة صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة Aku yang mau muda. Jadi rumah iya hanya kaget kalau pagi kan ke pagi perasaan sih kami yang mau apa? Tidak, pada dia terakhir karena terakhir sekalian arahnya. Oh di sini. Ya, setengah jam lagi dah. Dan setengah jam lagi. Masih. Ya, lewat. Bukan gelap. Apa? Mana ada belakang? Oh iya, aduh. Ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Itu bagaimana? Mantap. Oi, tahu ya?
Buat dari umroh. Rumah lah. Apa ke rumah? Itu lah gue. Dulu Pak, yang depan mata dulu. Nah. Kapan betul tinggal piring mana? Jangan banyak lagi. Dia makan bakso sobri aja. Hidup ini. Hidup. Rekam. Makan hidup nasi. Tidak apa. Kau ketahuan lah masuk itu. Ada bawa balik juga. Bawa balik. Ini apa deh? Kirim tinggal pilih. Jemput Laila Ara aja nih. Jemput ini. Nak kawal sekarang. Nak dikawal kan langsung impak mainnya. Hah? Apa? Mati kan? Kamu tuh lah tadi. Pelan. Enggak apa-apa lah. Namanya apa? Jalur itu. Jangan lagi ke mana Sini kita ke balai dulu, jauh-jauh dulu. Terserah. Sama yang ngabari. Kita ke balai dulu, Be. Balai dulu. Balai Mana ngabari dulu. Kalangan dulu, kalangan. Kalangan. Sepi dulu kalangan. Jadi santai sebelah rumah tuh pesan kamu. Iya, kalangan. Masih aku lebaran, itu sepi. Model. Model bakso siap. Masalah ke rumah anak ya, tempat dalam ujungnya masih belum siap dulu. Muter-muter. Tidak dingin, masih dingin. Katri, judulnya Katri. Judulnya dari sini belum. Dua lagi. Ini empat. Dua lagi. Dari praktek baru Ya, kalau lagi dari Pak Ahmad itu aja. Ya, ada akan kemarin baik kan. Nih, bahasa kemarin baik Pak dengan beliau. Ini sudah sama.
Rizky jangan Itu lagi. Ada mah kuat ke sana mah. Kedeli. 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 Kalau nggak nambah. Banyak pikiran nih ada orang makan. Makan biasa benar. Semalam mulai saya. orang kagak dari semalam. Laju kalau masuk. Kalau mau di tahu, dalam harinya mau di. Arif ini lah ada nih. Dong agak kan ada. Gitu. Kan. Dong agak nambah. Nunggu rumah mah jadi. Nanti kosong rumah mah jadi. Iya, jadi itu Tidak ini rumah ada sih. Sudut main rumah ada. mau kena nambah lagi. Tidak kalau di tiga lagi 3 kali. Habis 3 kali. Tadi kan jadi udah ke bawah ya, udah soal. Tidak. Ini pun sudah di bawah. Sudah dihukum. Langsung ke depan enggak boleh. Langsung lagi. Dia lupa tuh. Kepala apa tuh? Itu mana nih? Apa tuh? Ada puding ada sempat lagi. Kemana? Oh, ini. Udah tupik dengan yang banyak. Bawa jangan salah, harganya 75.000. Tadi pulang lagi, sekarang saya kalau ada yang gitu. Udah ada mental kan? Ya transfer beda lagi. Ayo melo beb. Melo kedua. Yang hijau itu sana saya. Yang mana mana ini? Kayu ngajak sih. Ngajak saat ada satu dulu. Malah kayak lain sudah disapa. Yang muka rumah yang penting hadir. Ya. Mudah-mudahan kan ke depan lah dia terbuka. Bersamaan. Teman sampai ini nak. Kamu kan? Itu lumayan kan? Lagi. Tujuh mereka. Tujuh ya. Mereka jauh-jauh. Ya, kita tidak ada mau bisa. Ini loh, tinggal pencet. Ini mau masak. Apa masak tinggal sini? Oh iya, macam itu ya.
Tadi tadi Piko balai dulu, tadi dulu, tahu ini. Oke, kita kembali dulu. Iya, sampai jauh. Pasang masih buka. Ya memang kenapa sembilan tak ada lagi ya. Iya, Tidak. Ah, betul man. Betul. Betul lah dulu. Aja. Mumpung lagi makan mangkok nih. Emang ada konten bagus. Hati-hati mahal. Jangan lupa digoyangnya. Iya. Mahal beli orang kos dari Padang ini. Jauh ini. Mungkin dia ada Kan foto video. ya Video itu. kami dulu. Mana dah? Kenoin apa, boy? Betul dulu. Mana? Ayo. Datang. Habis catat malaikat itu. Ganti nama kau. Habis catat malaikat juga sudah ada. Satu, dua, Kami videonya itu yang sini lah, itu ngomong kami. Sini lah. Antara Aidil. Kami dari Kita jawabnya mohon maaf lahir batin. Barang-barangnya apa? kalau Pak Haji mau lebatin ya. Kami kita Ucapkan jawab barang-barang. Ucapkan barang-barang final aja. Emang ini batin. ucapannya sih. Jangan tegak, kecil tegak. terakhir Allahu Akbar. Sini. Coba tes dulu ya. Tapi kalau ditegak itu masih Masuk. Tes dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal. Tidak kami. Kita sudah adik kambing dari majelis ini mengucapkan. Kami yang rame-ramenya mengucapkan selamat Idul kami rame-rame. Panjangan. Tidak. Kalau Pak Dewi panjang. kami. Kami maju dari Kami maju ucapannya Ucapkan baru rame-rame. Selamat Raya Idul Fitri. Assalamualaikum lagi. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami keluarga besar Majelis Zikir dan Tatib Hadatul Qulub Kota Palembang mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Takbir. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 tahun bulan kami Mengucapkan lagi. tidak ya, mengucapkan bapak bersama kami Ini lagi. Tadi lah. sering tadi lah Cuma selamat. pas mengucapkan baru rame-rame udah ini aja Orang aja rame gitu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana videonya kan, Trik? Belum pakai. Oh, jadi ini. Kami masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami keluarga besar
Majelis Zikir dan Taklim Hadadul Qulub Kota Palembang mengucapkan Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. takbir. Salam di mana? Jawab apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami keluarga besar Majelis Zikir dan Taklim Hadadul Qulub Palembang Darussalam mengucapkan Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. takbir. Allahu Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Putrinya udah masuk. Putrinya udah masuk. Oh, sudah dikata malaikat jadi kata malaikat. Kalau tegang masuk. Baru saya masuk sih sudah tuh. Ujang lah. Makanannya hari sikal lagi. Depan rumah ini, depan rumah ini. Jawab. Tar umpan. Kok gitu mobil Mobil beb, mobil beb. Beb, mobil beb. Beb, mobil beb. خصوصا المرحوم الى رحمة الحي القيوم صديق الجسوقين والدي بنتي دولوراء رئيس قاسم حبيب الأنصاري وخديجة بنت أبي السيحنا والدين عليكم خاصة جميع موتنا وموت المسلمين أجمعين عامة اهدني وكونية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا ربنا قبلنا في ليلة الغفران 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 يا ربنا حفظنا في شهرنا رمضان يا ربنا حفظنا في شهرنا رمضان ربنا قبلنا في ليلة الغفران ربنا قبلنا في ليلة يا رب سامحنا في شهرنا رمضان يا رب سامحنا في شهرنا رمضان يا ربنا قبلنا في
في شهرنا رمضان يا رب اغفر لنا في شهرنا رمضان ربنا كفلنا في ليلة الغفران يا ربنا كفلنا في ليلة يا ربنا ارحمنا في شهرنا رمضان يا ربنا ارحمنا في شهرنا رمضان يا ربنا كفلنا في ليلة الغفران يا رب كفلنا في ليلة يا ربنا ادخلنا في جنة الرضوان يا ربنا ادخلنا في جنة الرضوان يا ربنا كفلنا في ليلة الغفران يا ربنا في ليلة الغفران اللهم صل وسلم وبارك عليه. الله 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 رب فاجعلنا من الأخيار الله 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 سألت الله بارنا يبلغنا همانينا ويذهب مننا الأكدار ربي فاجعلنا من الأخيار الله 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 ويحيينا على التقوى بلا محنة ولا بلوى بجاه المصطفى المختار ربي فاجعلنا من الأخيار الله 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 نشاهد حسن من بلوى وتدنو مننا علوى نشاهدها بهذا الدار ربي فاجعلنا من الأخيار الله 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 ربي واجعلنا من يا ريح الصباح حبي وتدنو مننا العلوى ويذنب
الأسرار ربي فاجعلنا من الأخيار الله 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 بصرنا وتقبل نيتنا واقضي جميع حاجتنا واشف مرضانا واستوصينا بالهدى الشفاء ان الله يفتح لنا فتوح العارفين ويفتح فقهنا بالدين واجعلنا هذا البيت بيت مملوء بالخيرات والمسرات واجعلنا من اهلها من اهله اهل الطاعه اهل البر اهل التقوى واهل القران وأهل سنة نبي محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا من أولادنا وذريتنا من الصالحين والصالحات البارين والبارات هذه النية كل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الشاكرين الحمد لله الحمد لله في مجيدا يا ربنا ولك الحمد كما هو عظيم السلطان صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد في الآخرين وسلم على سيدنا محمد وسلم في الوقت الوحيد وجنه نعوذ بك من سخطك والنار يا كريم اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وبركة في الرزق وكفة قبل الموت ورحمة بعد الموت اللهم حينا لنا في سيدنا وأبينا رسال ربنا اتمنا حسننا قبل من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وقنا النار وقنا عذاب النار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين صلى الله على آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Taqabbal minkum. Nah, taqabbal kalian. Qabul. Salam. Semangkuk. Masih nyinggung anggur tadi ini? Belum ada ya? Nyinggung anggur. Di sini. Tadi kan ada anggur itu. Dia kan itu. Tanam anggur itu. Anggur itu. Yang ngobrol dulu, mak mana nanam? Iya, dia lagi pokoknya. Dari yang hijau, dikit dari sini. Iya, itu lagi. Ini dikit tadi yang ini. Banyak nih. Kapannya berarti lah ya. Itu kami itulah buat Aku sampai pakai atap tuh di kandang ya. atap bening tapi dia. Emang harus jatuh bening. Ada jangan sampai hari langsung. Iya, macam. Anak pesan. Kalau katanya belum siap, katanya upload lah. Banyak amor itu.
Orang ya. Lebih. Lebih dulu, baru kamu. Gitu tadi kan, gitu kalau tadi kan. Beli apa, Bang? Oh, mobilan. Sama Mang itu mobil ibu. Mana itu? Mana 30? Oh, 15.000, Bang. 15.000. Iki beli apa? Iya lebaran, budak kecil beli. Mahal kenyo ya. Yang ngomong ngajak biang nih. Murah ini. Iya, aja biang ada. Mahal-mahal. Sudah. Bukan situ. Ini bukan. Buat untuk kami beda datang. Balik. Ya, ya. Ayo, yang lain. Bungkus baik, Katri. Kami 5.000 meter. Mana? Oke, mana lagi? Kalau kaget hari lain bayar. Hello. Tahan.
Balik Rizky. Lengkap ya Rizky datang. Baiklah, mak. Kalau rumah diubatkan di Mana bang? Badannya bagus. Ipan, makan apa? Man. Iya. Man. Iya. Ini. Ya. Nah, dari lang ngonjor jadi. Kenyangan tuh. Jauh dari anu. Jauh. Coka sih, say. Kesali. Dua apa ya? Salahnya mana? Sampai. Salahnya mana? Jadi tak kecil. Katri, ketinggalan. Rompiak.
Nah, bagus. Wih, tadi kan kau sudah yang ini yang hijau. Oh, boleh. Ini tadi. Boleh tak dua ekor ini kartunya? Dua ekor taruh, boleh.
Tiga juga. Ada. Jangan satu pasang dulu. Ini harus. Mana Dadang? Balik. Ya, Hobi baik. Ini kalau sudah ngasih soalnya apa jadi kau jadi lokal. Itu enggak usah. Yang bilang aku mati. Ini rumah usah. Ini memang dikucur. Ada saja yang dibalik. Kalau masuk yang dibalik. nah, ayo isi opor. Opor. Kang Diding opor. Segar. Dari belayar dari. Dari tidur dari. kalau banyak baru selesai. Bayar deh. Jalan. Alhamdulillah. Umpaan berkah. Yang
بلغ المرحوم ورحمة الله محمد علي بن إدريس برأس المرحوم محمود سماواتي بنت محمد علي والمرحوم فرياتي محمد بن حبيب المرحومة زبيدة بنت فجلة. وأهلنا عليكم خاصة بأمواتنا القدم سنة العين عامة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل وسلم صلى الله عليه Aku tahu. Itu ada bagian yang nampak.
Mau makan pinang-pinang patin. Kadang pinang patin. Apa pinang kambing? Kalau kari ini tasmiyah iya. Iya, kalau bebek kari tadi. Janji je. Mau ke sana ada tu. Iya, dah, ada sekali. Bebek yang bawa. Bebek yang bawa. Ini ngomong gimana? Pokoknya sini ya. Pas lalu aja malam Jumat depan. Iya, di situ deh. Iya. Banyak bebeknya. Oh, dah. Di situ. Dan aku parken dehnya.